Dakaba pensiongnya bakalong kabadon kam ban penbun dakakam ban ya kabahe tangkak tien uba polling do menteri badekmi ya katanat kam jengok kai pertai bat nong aik tien ke sorkar MDA tu habakren hakajelang pli mau nongrim nak banta ban penbit penbiang iki jaka jengok kai halai lum barsnong mauber men haka arflai terik jemang arjar pusan hasnong lai lum kumukongsan hakajiran lang uba bante do lingdo amele kemau konro uloong bakalong khala bahapan baki brio ki kham ai buram mat penlong kongsan ya ki brio ki bakran sibun kani ke jingbu maunong rem kalong ban sedang no ya ka project ban kentiu kam jungokai hakini ki artili ki snong kata halai lom ban snai ki jingker rian hakamang tengka bakhandai penyulang mat ki jing sna ban kentiu kam jungokai ha mauber hakamang tengka ba ar khundai poin khandai penyulang Ulong baka kam bat keteng am ka dibnya rengkat bat kedau hapeng ke jingduk ke jing sadien kapang ka jia ladaki MLA bat MDC kidei tang kinong samnia te onomi I yakroi kapar ulah kentha da ka boong kibalik sayudu shu ai khublei hendai ke sarkar hapakaleng kerak rengkat ke song pisa ba arpuai klor tingka ban penbit biang ik jinon kam ha ka te ka yo Iem haka juk kaba kelak bah bagi beliau ki kam ai buram ki kam pek tu ki kam ai penlong kongsan ai jaka kambun ya ki beliau ki ba keren sibun keren perta roai kenrai kabak hadu kasukut ki ong kanya si kudam kakam si kham diperhati mapi ladang ijit ya ki brio ban let cakayeng dormar kiba kanya si kudam kakam pada si kham hang ni halai lum penyelek kumno datngan ong bapai dokren no engi dasu dathar to bapai kerana apa yang jongi dan dalam dep u MLAR kenta lai kenta kata kajing tangan jompi kan ne galek no sakhen hi mapi heringas ngongi don kami kiri utrai iwan hangi pijit yangi ban perform daga kam lagi mati bat ngasmo sarang menong hakmat jumpi kumundong elam naduk ke port KSU kat kendai spak kendai puai ngaladon haka kampat ba live husau snem hoi ngakren haki jingelang gi bebun hendrai ya kita ki jingkren ngipen buat pak sadaka kam ge bangin pinti kena ba kakam ringkat bakating am kini ya ringkat ngidang kami kata hapeng gajing duk gajing tangan gajing sadin kepang gajah lada ki MLA bat ki MDC gede tang ki nong sam nia titip kani ke development bagi yo menta nginyo inem yelet siyo do siya kublay abitu kani ka bon nielam sedo hendrai mangite ngilet haka tugas ni dan kibo anga wil pembut ya kita balik shwa jumi hendrai ha bangilet mengingira sendon khat san krur nalor ka hendru krur kepala dep barang ya minta ka jingtrai ar huai krur ka sarkar ka the tang hayu du kayo ka bamdai kayo ka joko sarkar kayo ka joko himam lim hapok ka jingpet joko KHADC larang inong kaning ka bamdai ka jongi ngimdan ka weru kedukan kepada kejongi jong ka sarkar kala syukut no kumta hendrai nyo kan yudu kadai ka prianja jong kasi na kata kadau ar huai krur ngilet ban ai namar larangi kren kat bakren hapdeng utu nong yau ngin kren snulem inong ni isn ay phi ba phi kumni ba phi ya khti bat ka kut no kumta ngi ai kwai sikintin ladep ti utu baya tu ya bet kumtu ban kasni hakakti hendai dalat he arpwe kru tela keladur pi kayu do
Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.